Tubaye ikaze makuru yacu y'imikino twizere ko mumeze neza cyane by'umwihariko abantu mudukurikira muhere mu ntara y'amajyaruguru mu ntara y'amajyepfo birasirazuba n'iburengerazuba mwese n'umujyi wa Kigali tutabibagiwe tubaye ikaze mu kiganiro cy'imikino ikiganiro cya mbere cy'imikino umenyeramo amakuru agezwe by'umwihariko amatransferi twayinjiyemo cyane amatransferi twariteretse transferi ntandi uzumva ndetse nta handi zisengurirwa uretse kuri 4B Sport TV Rwanda babimenye bamaze gukanda subscribe ndabashimira ku minsi mike rwose tumaze dufunguye YouTube channel urukundo mukomeje kugenda mutwereka kandi dukomeje no kugenda tubashimira cyane muri abantu b'agaciro rwose tudahari ntago mwamenya amakuru kandi namwe mudahari natwe ntago twatanga amakuru rwose urumva ko ibintu ari ukuzuzanya niyo mpamvu ngusaba ngo utarakanda subscribe kanda subscribe ibintu bigende neza cyane wewe wayikanze iturize wumva amakuru ibintu bikomeze kugenda bimera neza cyane bayitanya mukandagira mu kibuga kikarasa imitutu turi kwifuza umukinnyi ukomeye cyane w'umunyaburkina Faso ku myaka ye 18 shyira 19 y'amavuko ikipe ya PL iri mu rugendo rwo kureba uburyo yasinyisha uyu mukinnyi nimero 10 hatari muri kumubona nimero 10 hatari akina nimero 10 akina nimero 8 ndetse akina nimero 7 uyu mutaramu mu ikipe y'igihugu ya Burkina Faso nabonye amazi iminsi yifashishwa n'ubwo wenda ajya amasimbuye ariko numwe mataramu bakiri bato cyane imyaka 18 y'amavuko rwose kuburi ku rwego rwo kuba wabanza bo mu ikipe y'igihugu nka Burkina Faso nubwo nta bigwi byinshi igihugu gifite ariko harimo abakinnyi benshi bagiye bavamo beza nk'uyu rutayizamu mu ikipe ya PL Djibril Ouattara urumva ko uyu nguyu ni inyenyeri imurikira EPR muri Burkina Faso rwose uyu nguyu ahagarariye abandi banya Burkina Faso muri East Africa kuko ndetse no muri EPR by'umwihariko uyu mutaramu rero ikipe ya PL yamugezeho isanga ikintu bita amasezerano aragoye cyane umutaramu arifuza miliyoni zirenga 115 ikipe ya PL igatanga miliyoni 80 ikamuha n'umushahara miliyoni 4 ariko arifuza rwose izo miliyoni zirenga 115 ndetse n'umushahara miliyoni 8 urumva ko harimo ikinyuranyo kinini cyane ibintu biri kugenda bikomeza kugenda bikomera hagati ya PL n'uyu mutaramu iyi transfer iri kusa nkaho igenda igorana ariko rwose ikipe ya PL iri kugenda ibyitwaramo neza cyane binyujije kuri uyu mutaramu rutayizamu wayo Djibril Ouattara ari gufasha ikipe ya PL kureshya uyu mutaramu kuba yakerekeza mu ikipe ya PL akamwereka ibyiza byo kuba yaza mu ikipe ya PL akamwereka n'inyungu zo kuba yaza muri EPR ikipe ikina imikino nyafurika kandi ikipe avuyemo rwose ni ikipe itazwi cyane ikipe itajya ijya mu mikino nyafurika bihoraho kuko iheruka yo 2017 urumva ko iyo kipe rwose bigwirirana iyo kipe bisanzwe ariko uyu mutaramu rero ngo ikipe ya PL yamwifuza cyane kandi nawe ku makuru ufite nuko rwose mu gihe gito agomba kwemera ibyo APR imupropose rwose APR iramuha izo miliyoni 80 ndetse n'umushahara miliyoni 4 rwose ngo bishobora kurengera APR yongeyeho nk'icumi no ku mushahara kongeraho nk'imwe rwose bikarangira uyu mutaramu aje muri nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu ku masezerano y'imyaka 2 we yavugaga ati rwose ni mu mpayo ngayo muransinyisha umwaka umwe APR nayo ikavuga ati rwose ibyo ntago byakunda ntago twagusinyisha umwaka umwe uyu mwaka ntago twiyemeje gusinyisha umwaka umwe n'abakinnyi tugomba gusinyisha ni imyaka 2 3 gutyo ibintu bikagenda bimera neza cyane muri epi nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu muranyihangana gato ikipe ya PL rero abafana bayo ndagira muze tuganire ese transfer ikipe ya PL iri gukora umutoza yamaze kuzana w'umunya Argentine bita Miguel Gimondi umutaramu watwaye ibikombe byinshi watoje amakipe y'ibihugu kuri mugabane wa Afurika by'umwihariko muri Libya hatoje cyane atoje Libya atoza ikipe y'igihugu ya Libya atoza ndetse na Al Hilal Tripoli yo muri Libya nayo urumva ko n'umutoza muzima cyane uyu nguwo niwe ugomba gutoza ikipe ya PL muri mwaka wa shampiyona 2025 2026 ndetse n'imikino nyafurika by'umwihariko CAF Champions League mu mezi make ari imbere mu minsi mike iri imbere ikipe ya PL igomba kwinagamo rwose muri ayo marushanwa tukareba uburyo ikipe ya PL igomba kwitwara ndetse uyu mwaka irakora itandukanye yerekane ko itandukanye na sezo yashize umutoza Darkonovic atsindwa na Pyramide 3-1 cyangwa se biraza kugenda biba bibi cyane cyangwa se biraza kugenda biba byiza cyane dushingiye ku bakinnyi ikipe ya PL iri kugura wenda reka twizere ko ibintu bigomba kugenda bimera neza cyane muri epi nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu cyangwa se intare batinya wenda transfer ikintu cyo nayivugaho ngewe ndifuza ko rwose ikipe ya PL izana uyu mutaramu kuko
ubu ijambo ryose Sheikh Djibril Ouattara yavuga mu ikipe ya APR rirumvikana rwose, rirumvikana cyane kuko nta kintu washingiraho utasinyisha umutaramu, kuko Sheikh Djibril Ouattara kuba yamuranze nta n'ikintu bapfana, nta n'isano bafitanye, urumva ko ababizi ko ari umukinnyi mwiza. Kenshi abakinnyi baturuka mu bihugu bimwe baba baziranye rwose, ababizi ko ari umukinnyi mwiza. Ndakeka na Sheikh Djibril Ouattara atakishimira gupfunyikira ikipe ya APR rwose. Kandi Ouattara ntabwo ari we wabanje kumuranga, ikipe ya APR yagiye kumureba iramubona iramwifuza. Rero Ouattara wenda kumufasha mu buryo bwo kureshya uyu mukinnyi kugira ngo barebe uburyo ikipe ya APR yarangira imwibitseho ku myaka ye 18 ishyira 19. Bafana b'ikipe ya APR mumeze mutera muri comment ko umukara n'umweru byabuze byagenze bite? Kuba uri umufana w'ikipe ya APR wa nyawo ukaba utari gukanda comment cyangwa se ngo ukande like zizamuke bibe umuba, like ko zitazamuka zigenda nk'isasu, ibintu bimeze bite? Ibintu byabagendekeye bite rwose abafana ba AP ko mukonje cyane? Abafana ba APR murakonje, kandi ku isoko rya transfer ikipe ya APR yashyushye, ariko abafana barakonje cyane, bari kuvuga bati icyizere kiri hasi cyane. Ariko ndagira ngo muze muri comment rwose mutwereka ko muhari kandi ibintu bikomeza kugenda bimera neza cyane. Mfashe uyu mwanya ngo mbashimire, iminota 6 n'amasegonda 37 niyo iki kiganiro kigomba kumara, kandi igeze ku musozo. Amakuru menshi ugomba kugenda uyamenyera kuri channel, niyo mpamvu ngubwira ngo kanda subscribe, ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Ndabakunda, banyita Kwizera, dusubire mu biganiro byacu bitaha.